Sardom Mili Putot ini dak press conference long ke bangsunan ko bangke isi sigjit alam the karbiang long arab to mande pesini pusini li daga ko putot bangsulo ke dantang la bangso ciklu tarikin ko rai siar ni Assam a government to mari sia notification pe klanglo la penili langlo je kumane inobak bangani bak la bangso alam the putak ka kham khe doji ma setan nili thek longle setan nili ke kachini te bangke lage karbiang long arab bang kachini abang kenang sop la solam posi nili aku putot dak press to mathing no nal to mathing no bang ko lo alo nili apang pore ret pola so official am the pupo Government of Assam Panchayat and Rural Development Department Dispur Guwahati 6 orders by the governor notification in pursuance of the cabinet decision taken in the meeting held on 31st July 2024, the Governor of Assam is pleased to convey approval for creation of 474 numbers of posts of Secretary in Village Council Development Committee, VCDC, Village Development Committee, VDC offices of the district under 6 scheduled areas of Assam as per recommendation of the 6th Assam State Finance Commission as per following distribution. Name of district Kokrajhar, number of VCDC 136, Chirang 61, Baksa 114, Udalguri 109, Dima Hasao 28, Karbi Anglong 17, West Karbi Anglong 9. The creation of posts shall be subject to fulfillment of the following conditions. 1. The appointing authority of the newly created post in the district under Karbi Anglong Autonomous Council and North Kachar Hills Autonomous Council shall be the principal secretary of the respective autonomous district councils as per Finance Department's OM number FSI 7/2021/7 under dated 20th March 2015. 2. The appointing authority of the newly created post of BTR area shall be the Bodoland Territorial Council as per para 5.4 of Memorandum of Settlement with BLT 2003. The pay scale of the newly created post of secretary shall be rupees 14,000 as per the Assam Service Revision of Pay Rules 2017. The expenditure towards salary shall be borne from devolution grant of State Finance Commission as per endorsement of Finance Economic Affairs Department white so and so number signed by JB Eka dated 21st August 2024, Principal Secretary to the Government of Assam Panchayat and Rural Development Department. Lahelo alo bangke. Lasi nili arni ong pen dan ninje bomlo arni ong pen pu bomlo je Assam State Government atu bangke Karbi Anglong chatkali 6 schedule area bang labang so 6 schedule nang ki fansi alang tum kengkam bang cior bompu nili Ubomlo lapen 6 schedule non kafirin menai bangke 125th amendment along bangke labang so 6 schedule arlo 5th schedule mate indeng pho a schedule mane gram panchayat pulo ba panchayati raj pulo labang so administration bang 6 schedule arlo nanga pilu japan kaji sikdo sida non constitutional amendment ave pina kostame lagi isi violation mo labangke violation of constitution 5th schedule hormo bangke 6th schedule arlo ke laso 1 5th schedule administration ke 6th schedule along ke lada ke 1 laso administration ke lasi 6th schedule along administration ke article 244
administration sebangi six schedule administration sebangi sita non bangke fifth schedule formu ladak nang pilut lo lapen non ke non amendment abelang mati non aku amendment abe aku pe anta lagtu non jakong akachi tisi non iltung ada kabang laga sohormu bang nang pilo la so ahormu bang nang ka impose lo Indian Constitution of an arkan detsi Indian Constitution of an arkan detsi six schedule lo fifth schedule mate indeng ko schedule administration nang pilut bangke lake isi bhari dangerous non state finance commission alam nang lelo state finance commission ke non annathing pulote non nothing pulote ladake applicable kali Karbi Anglong arlo di Mahasau arlo bangalai BTR tang Kukrajar Cirang Baksa Udalguri pulahai dia mage lage non akimia siksidu pot la banga halda gala mage kaprek lohe sita jesemet ke Karbi Anglong lapen di Mahasau la hini lapen West Karbi Anglong ke thom la ke thoma district long la autonomous district pena six schedule district pena la se six schedule long ba ke fifth schedule ke admission nang kirut aron ba ke ave Indian Constitution bente la si non ba ke Assam government tu Ladakh bang nanga chi jok tun Ladakh bang chi purun la bang ke isia danger lo Karbi Anglong arak tu si doklip lo pulong te six schedule bang ke kichi free na chi tam bom lo ate nili ke chi niat teng bang ke Elvin teron haita la six schedule ki free ya phamlok si bori je ai katha to jonghele opposition posita APHLC tonta six schedule ki free ya phamlok si bori lapen la sohor gun non nang le ro api alang tu senior nianta lang tu dokribla nili ke lang bang lailo alang tu ninge mene APHLC bena ninge mene ASDC bena ninge mene akapre ga na kokko hai kurto solver pachin duno bang high court per mata pulo je state government atum nitum ampar kenang chipudum delo ampar nang encroach delo pusi pulo mati councilor long kubi maja kongdo in letter and spirit pusi gitu alang tum je laso kubi ma gitu in letter and spirit ditum na interfere nonde pusi gitu sita non elata ise interference lo mati dake MOU ba MOS alam tirang lele pilang MOU MOS alam tarang lele MOU 1995 alam tawe MOS 2011 alam tawe MOS 2 alam tawe lasi non la bangke hala hai apu thak ke dokok lo sita non bangke kur phan thanam tuna ko kola tun nang encroach pelo kusigipu sita mai non bangka ko ko thak claim thu bompu lage ka high court lo nge pachini ji phan mili lage aku puthot matha thu bom lalo Assam State Finance Commission ke basically la sohor bu bangke gram Panchayat tiras administration atau apa tangka maha ke ron ke bag kosong mapu laso performance state government to bang laso finance commission bang kesalam lasi lake six schedule long ke applicable kali six schedule long applicable kali sita non bang ke laso notification pe na bang ke ile tum theklong mang lahe no je halaso gram panchayat ba panchayat tiras administration bang six schedule long ma ka pikit ke pangcheng laso pasi ka phire me pumili PNRD pen pinang kok ya. Ati state government tu mah design lo mati tadi. State government atu kamat ha bang lain by any means. Jat bidi pen pusita me Karbi Anglong pen di Mahasau laso autonomous a district moka laso autonomy laso six schedule long do a autonomy bang free nai. Lalu mati ka bori ke. Lasi state government atum le to ite pulo de latum ke inte ko pulo claim po. Finance commission ke autonomous body kali independent body kali lagi state government atau ma isi institution chona state government tu ka create isi institution lasi state government tu pin thak lo lasi laso latu ma recommendation la six Assam state finance commission latu ma kuploma latum kuploma puji recommendation hai latu ma recommendation bangke latu ban langtha pusi pumati latu ban pulo je nitum six schedule long bangte laso panchayat tiras administration la palut nangji lase nangtum finance state finance commission in langtha la penangtum recommend tha state government ki toy posila eklem lo state government na intention ma se six schedule ki free ban mati state government atuma intention ma se six schedule long hala
fifth schedule mana panchayat tiras administration na impose je panalang tum aminga aklong doko ko posi laso hormu bangke dak reflect la laso posi ke toy lo mati laso hormu toy si laso ke toy ajo ini si la state finance commission bangke laso recommendation bang la se la ke mana ko kuloma nitum le ninghang pa claim kali yo laso na sondu ga pe klang je phan chona se ke toy ke state government si Epre ke aron er bangke six schedule area longke dak ini tu long bangke isilam pulo pulo te customary practice customary system hai aso practice lo non achoma sartokan appointment pinangi pulo te lage habitum si appoint ji mati habitum se achom bachi ke sita non ke ili ra theklong hai council pensi rong asarpan appointment ipi lake six schedule spirit against council sojab lekle mom lage six schedule alo spirit against lo ate habe pin potom no si hala achom sartoman a somse council soyong si a rong som rong lo habe pin po kam sabelo habe pin po kam pilo dulang customary law bang pikam lo dulang la abelo la se hala bangta chokche council pen pima la so step ke deng la so step bange chokche six schedule spirit against TR tang Kukurajar Cirang Baksa Udalguri Pulahaya dia bangke lage nona kimia six schedule pot la bangke halda galam bangke kaprek lohe sita jesemet ke Karbianglong la pen di Mahasau la hini la pen West Karbianglong ke Thom la ke Thom district long la autonomous district pena six schedule district pena la se six schedule long bangke fifth schedule ke admission nang kirut aron bangke ave Indian constitution bangke lasi nono bangke Assam government tu Ladakh bang dangat ci jokun Ladakh bangke ci furun la bangke isi danger lo Karbiang lo arab tu si duklip lo pulang te six schedule bangke kici free na cici tambom lo ate nili ke ci niat teng bangke Elvin teron hai ta la six schedule ki free ya phamlok si bori je ai katha to jonghele opposition posita APHLC tumta six schedule ki free ya phamlok si bori lapen la sohor gun non nang le ro api alang tum senior nianta lang tum doklib la nili ke lang bang lai lo alang tum ninge yi mene APHLC bena ninge yi mene ASDC bena ninge yi mene akapre kapre ga political organization bena ninge yi mene sida jog ninge bang modelo lasi nili non Karbiano ora pan pasidi yang tu lai lo don marli tu non bangke six schedule ki free kapang chenglo six schedule ki free kapang chenglo la mo constitution hala 125th amendment long ta ili tu si dudun pip pulong ta hala dak bangke article 280 la so state finance commission la hormu si bang bom po election na bangta hala state election commission padu po hala fifth schedule hormu sudak mang lut po la so do bom po lasi la so ka phiri me me bang into theklong lo sidame tamang humi me alam bang la no Karbiang lo autonomous council ACM tuliram longhang hai pen cheng lo kadu ko wetum dari mong ting thang chechak ding dang alang litung inte laso six schedule ki free afan ke Karbiang lo autonomous council tim Karbiang lo ake hai Dr. Tuliram longhang lapen alang liri sangho tum laso hawang ketuluma laso question bang ini nang leropo nili council against ninge jepin la honor ni nili last state government tum ili tum pan Karbiang long di masa administration long naga cipurun ladak naga cijok dum ladak kupuluma nangka interfere dum laso alam thesi nili ninge bom sita non ke laso hormu dokok pe anda council pen anda laso hormu ba mane opus pe lalu pulang te mane arlu pen bangke Karbiang autonomous council atunta laso hormu bang six schedule ki free afan alang tum kache kroilma laso alam theba je semet doko lasi nili bangke laso hormu bangke chokche pusi pulo Karbiang autonomous council atunta laso order bangke dengde det nangji lapen Karbiang autonomous council la yok sike deng pangcheng lo pulong te fifth schedule mate panchayat tiras administration bangke six schedule ma pilut lo lapen der de pin pen piu pen der de pin pen Karbiang autonomous council di Mahasau autonomous council to bangke
lagi 6 schedule council kalidaji lapar council jong 5th schedule jong sidang lu choklo polong de lagi hala plain district long gitu jila porishod son po aja kong ke 6th schedule ja kong kalidat po 5th schedule ja kong sudo po lagi jila porishod son po lasi hala none village council pe ne pu he non VDC puro village development committee pe ne pu lahai da hala gram panchayat sosi ang tonta pinchong lapo lasi laso aka phiri me alam theba kar biang ratum kachini kenang sot pusi nilipini nang tu mathengno nang tumla pherangke tu mathengno ilawang solam the nang jai